dobrodošli na naš proljećni festival naše crkve Vaskrsenja Hristovo i folklorne grupe Sokol. Molim vas da malo pažnje. Moje ime je Tatjana i ja ću danas voditi ovaj predivni program. U ime naše crkve, sveštenika oca Srđana Veselinovića i naše grupe Sokol želim da vam se zahvalimo na dolasku i učestvovanju u našem programu. Nešto malo o grupi folklorne grupi Sokol. Folklorna grupa Sokol je jedna od najstarijih folklornih grupa u Sjevernoj Americi. Osnovana je 1962. godine i kroz pjesmu nastoji da kroz igru i pjesmu očuva narodnu tradiciju među Srbima u Čikagu i Sjevernoj Americi. Uz naše kolo srpskih sestara, hor Stevan Mokranjac i nedeljnu školu, naša grupa Sokol spaja mlade sa željom da održe svoju vjeru i podijele svoju kulturu. Danas na programu imamo 21 nastup, hvala vam svima što ste došli i nadam se da ćete po završetku festivala da nam se pridružite u crkvi na jedno divno druženje. Dragi naši gosti, moram da istaknem da su roditelji nedeljne škole, predsjednik nedeljne škole i posebno naš koreograf Nikola Krčevinac jako puno truda uložili da se ovaj festival ostvario. Molim vas za jedan veliki aplauz za sve učesnike. Kao što znate, jedan dio programa je takmičarski i ja bih samo da predstavim sve članove žirija koji će bodovati takmičarski program. Imamo Snežanu Grujišić, Bata Marčević, Dejan Stavljević, Darko Kukutin, Veronija Dinović i Ivan Četković. Program otvaramo sa Sokol folklorna grupa iz Čikaga. Oni će da nam igraju Šumadije i Pomoravlje, igre iz centralne Srbije, koreografija je Dejan Trifunović i umjetnički rukovodilac je Nikola Krčevinac. Uživajte!
Jovana Stanojević, Đorđe Petričević, Sara Vučić, Milica Videnović, Aleksandar Gligorević i Sara Subotić. Oni su naši maturanti. Ove godine završavaju